oleh dariku takala ate bata tapo kana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba Penewe Wejewa. Toma datarenge pone lina murida merubi Yesu Kristu menda kata mendengi tulu pegata awalnya matua kata sebayang. Meda kata sebayang. O ala amama anena sorgadana morima morbesu gritu a enganyage akoro gelu karawama mono bawae ko mana binane ama pampakako ne gelu katole kama manowara mowe me mringi awali baram o ala amama anena sorgadana ne mama pakako ne tole kama ama nama pandewe mereka dekere nena li manawaram li dia ina ko bina ne ama kai kama tada mono kamerengna li dia na li manawaram lungu lima o ama ya koma pande manakatam neilu gai kama pande ke li manawaram mono kama puisia ma mereka dekere ke ne tilu tole kama lima ke sebaya ma ama ua opi madingar kuana salapo kalama ngara anamane numor Yesu Kristu Yesu dagugoka amin oleh dariku lina murda perengada nelodo ade kwage wali buku renungan wasiat de katawanawe lunggu inewe mangane patoleka dengawe ade kwage kitab Amsal kaukua katudana mata akan bulu tudana lukini na mata akan bulu pondona taka na pakananda nelodo patada melupa etanda na mata akan bulu pondona lungguna welina murda memangane patole katengana wena ata atoro pamenrangi gara kuni adoge ne mangane niapana akalata ate oleh dari ku pemenorna murda sama Yesu Kristu apa we di mangane ne mangane na luka powe inda pia ne pande mangane oleh panawe papa wesi papa ngetawe pata etawe ne amarawi bawa inde papa ngeta aluka panggelara pandege apawe au kuna padadi gobanawe ne papangeta patorta mono lapata pa tekenge iya papangeta akadimka bi atana miori ne baina ko pata donge mangane inda kole kindewe wali pande atapia mono inda pirangai kiwe mando inda wene tole kana katari na wene mangane oro na ba waige makarawa wene kamutuna sambaya madingi barna biori Amsal na tekiwe ne mangane bawa sutoleka patoleka dengawe pena pata pangedawe pata eta koene atuba toleka ka iya na wasumori pa enganyange panatimbu mono namato hina kaiwe ne mangane enganyado ge pata eletawe mono pata rawi ngene bebe atena nyori tilu tole kana nyawe pata loka padonge pa ate pa pakako ene toleka kadwa adana na wasumori pa mangkaritana apa wesi nakalakana na mato mono na morona lapata na pawesi lango kawai paringi kapote ina kaiwe ne mangane apa kalarta pawesi barna nyuri nyawe bandadi we atewai amandungo
bata arunge lapata bata potange ne mawila. Katudana na wasumori pa na bewa mono na pamawa na ngara awai na kam ina kaiwe ne mangane na ata adonge ne mangane na pamawa na ata ambenge mawengala lu kacaki na ata anena tilu mawilande. Oleh dari itu pakalarita monotimu matomi barna miori gai kadonge ne pandau pamau wa ina ata pandau pamalle wa ina ata mono kataya pa wesi kalada ate barana oleh atana anena tilu miladengo ne nyawe pata donge toneka pa ata pande ata papa aka adunge mangane nyaba inako kainda kwala ne nyawe pata toleka mangundalina mono toleka adi kaunda wa myun. Amin. Meda kata sembari. Pemelangi lang takau o ala amama anena serunan. Malamatada mono maeta magone na lii piam di manawaram apa dua manga. Ne papakapo ne tole kama doro pande tapi akibe. Mono inda orang mudoi kinawe papakapo ne tole kama. Taka mangane awali barama. Mono bawae ko gane mangane barama. Orna bawae ge kerutuna. Tayo nyange pambatuke arosagam. Mala yolo na pukke na we ne mangane. Mono bawae do mangane barama. Yame ko wasu apa mengkala oleh atal. Gai na ata kana malewa barama. Lu kacaki na ata apora na milandengo. Kanganyage pana menenge ne toleka. Pana menema ne mangane awai na barama. Ina kaya me ama ana alim. Gagi na kupang pakako ne kalau katole kama ama. Nyange amyai me kala ate. Kalada ate. Na ata awai na tidonga. O ama pamalangu ne li manora. Ua opi madi sarabo kala ma ama. Ngarna armanimu Yesus Kristus. Papa penega supaya. Amin. Oleh dadiku duga kina alina murda parengan dan nelodo da bula kangke like we subscribe we mono paparatung ke barna oleh dadinda ne pata paratung ke barna oleh dadinda oleh kai bana pata talarangene li piana morida meringina